بله تماشاوان برز لسر ایریشا پککی بو سر هیزن پشمرگین کردستان بی بابتی لگل میوان خو سیاست مدار ابراهیم کوجلو گوتو بیش دکم جه دیاربکر باوی که راست راست بیلمد ببرز ابراهیم هم دم باش بش خو ابن جارای که پککی ایریشی هیزن پشمرگین کردستانیت که هر دم و دم که ایریشک بویرنگی تینه سر هیزن پشمرگین کردستانی دست پیک چروایت لسر ایریشا بیداوی چی آرمان جان پککی چی الو سر چاوا برز بله تان دنگ نات برز شخوا مگوت دو جارا کدن پککی ایریشک برین سر هیزن پیشمرگین کردستانی لنفچایا کانی ماسه شخوا ابن جارا که کو پککی ایریشی هیزن پیشمرگیان کن هر دمو دمه که ایریشم بویرنگی انجام دادن اسپیکت خوازم شروعات تبزانیم آرمان جه انجام دانا ایریشم پککی بو سر هیزن پیشمرگین کردستانی چی کرد Evar baş ya tam da var Rojana da mesela ki per balkeşe untuzana ki operasyona devleta Türk luruz domtike lehemberi PKK ve ki PKK lehemberi operasyona alvesteke dişan bide fakat işte xali bu xatarun evet ki lehemberi peşmerga eriştike o intizamla işte vekbeci baskır peşmergeci ki brindar biye. Cara yekemici neye? Gelek cara erişi peşmergakı. Berya ve demekeci intizamla kı berya ve duroj berya veci erişi radyoya Süryaniya rebaze o gelek radyo edin kır erişi radyo edin kır. Disa intizamla roket avet o do ke bavat kındı zaroke meheja rahmet kirin. Hatta tıkari bece ki yani kar baren PKK vanji sinor kirin neye diyara ki hamu harama yani hamu harame Kurdistan'e ciyekli hayi tıkari bece ki dest erişeke kiriye erişeke deye untizanla Armanca PKK gelek vekiliye gelek caramede veracı mesela tıkol kiriye kısa kiriye PKK Armanca ve Berjabandiya millete Kurdneye, Armanca ve Rızgariya Kurdistan'a neye, Azadiya millete Kurdnine, Amnatı Khazına ki devleta federe ya Kurdistan'a xirabıkın, Jibo veci untizanne be haşti şabi ra İran'e ra havaltiyet kine, be hezedine xatar ra terörist ra ittifak etkine, hemen tişti Rojava Kurdistan'a demeşinle. Yani Rojava Kurdistan'a tekari bece ki untizan ne bir salane lehemberi hezen Valat Paris Parti Rekistinen Kurdistan'a NKS lehemberi geleme eriş adı domine izin nade ki Parti Rekistinen Kurdistan'a kabatiyakı siyasi demeşine zarroka derevine hatta tıkari bece ki var Rojana da mesela Türkiye untizanla ki jibo erişa ya operasyona kallı Rojava Kurdistan'a amade kariye kaya sero komar ve meselede dafiyani da bu döhüji kuru lavana bilind ya evleviye evlekariye civinik çekirin lüver gelek vekili diyar kırın ki de operasyona Tel Rıfat'e, Karibecil Aliye Kobani, neyse Mencibe falan. Yani baş brez yani PKK duhazı çu cüretek dan el Herima Kurdistan'ı peyda bike hatta kurban bi avayı tevgare dikû kiriyarın fa encam dide. Mesela mekast ez bejim, naha rexistina ka akıl, jibo berjavendiya millete Kürt xabat bike, var Rojana da yani erişi hezen devleta Türk'tike o civanı Kurdistan'a dede kuştu. Ve ki var Rojana'da dedetir paş ve gavva verecek ki hem lemberi dünya hem Türkiye teşvik teke, tahvik teke. Ama dünyayı ki PKK Rojava Kurdistan'a devleta Türk hezat ve ki bu operasyona vana tahrik tike. Yani akte ve batı ki PKK ji bo devletê dagirker rêvet ki. Hûn dizane
İran Devleta Federaya Kurdistan'e taybeti pişti hilbijartine tekçu, PKK tekçu, Haçlı Şabi tekçu, jiboklu Irak'e kaos çeve, jiboklu nabara hükümeta Kurdistan'e u hükümeta Federaliya Irak'e da nakoki kurtur bibin, javdu dur bikevin, şer çeve. Hatta jiboklu peyvendiye Türkiye u jibo veke tıkari beyce ki peyvendiye hükümeta Kurdistan'e xirab be. Yani naha gelek karen PKK jali ki da jiboku Devleta Federaya Kurdistan'e xirab ke heye aliye kidin da jî tıkaze bir riya İran'e li Irak'e li Devleta Federaya Kurdistan'e vek bike kaos zeke çe bike tevleviye ke çe bike şerreki tek çe bike aliye din da jî jibona ku peyvendiya hükümeta Kurdistan'e u Türkiye xirab be havıl dedi. Yani Armanca PKK per aliye. Ne yek aliye? Beli. Yani hatta çıra deye ki kiryarın PKK bu ser Herêma Kurdistanê bi taybetî ziyanê bi Herêma Kurdistanê dikîne. Tam pirsina tam fam nekir. Xwazim bizanim yani encamdana kiryarên PKK bo ser Herêma Kurdistanê ser pêşmergeyan ser damû dezgehên ragihandîrê bi hemû kiryaran li dijî Herêma Kurdistanê radibe şerê wê di nava Herêma Kurdistanê de ye. Yani heta çira de ye ki ev kiryarên PKK ziyanê bi Herêma Kurdistanê û xelkên Kurdistanê dikîne. Yani Kasika Devleta Federaya Kurdistan'e natıkım, Kasi Parti Demokratik Kurdistan hükümete natıkım, Kasi Sistema Devleta Federaya Kurdistan'e natıkım, Ezavan natıkım. Yani PKK ne kadar zora Devleta Federaya Kurdistan'e bebe, o ne kadar jibo ruhandın haber, jibo derfeteki imkaneke bibine. PKK citizane kıl Devleta Federaya Kurdistan'e ne kadar xirabike. Yani imkan derfeta ve hem şartı neteveyi hem şartı Devleta Federaya Kurdistan'ı hem şartı nabneteviyen Devleta Federaya Kurdistan'ı rapışkırın zvera derfet nade. Le PKK çı tıkaze? PKK tıkaze ki tevlevi çebe. PKK tıkaze ki gel yani hemberi hükümete bavariya gel bişke. Ya jişger rabbe bece ki mezeka emre xistina ka biyanini emre xistina ki teröristi emre xistina ki hukukini emre xistina ki Devleta Federaya Kurdistan'e ninin jibona ve ki em gelek tıkarın xabat bikin em tıkarın eriş bikin yani jişger rabbe bece ki hükümete bavari nekin çünkü hükümete ka zala kalse aslında hükümete Kurdistan'e taybetici politika brez Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî reddede wana ku ev va tiştana bikin. Yani çawa reddede ji bo ku Mesûd Barzanî naxwaze ku efendim xortê Kurda bêne kuştin. Herçi qas Serokê Kurdistanê dizane ku PKK ji bo berjevendiya milletê Kurd xebat nake. Rexistina ka Kurdistan'e ne ya hizmeti devlete dagirker ki. Hükümeta Herêma Kurdistanê her car bankê PKK dike ku şerê xwe ji navxaka Herêma Kurdistanê ji bo navxaka Tirkiye vekûze. Ji ber çi PKK guh nadi banka hükümeta Herêma Kurdistanê. Ya hükümeta Herêma Kurdistanê zaten PKK tıkaze kulur şerek derkeve hole. O tıkari beci ki işte hükümet ahi tek biçe. Ya cembeni zaten hükümet eda peyvendiya Parti Demokratik Kurdistan rexistin edin ve Yekitin İçtimai Kurdistan ve Goran u rexistin edin. Peyvendi gelek nebaşın tıkazer ve istifade bike ki ve xira bike. Hatta lobiya PKK nav gelek partiya dair. Dervayı Parti Demokratik Kurdistan dav Yekitin İçtimai Kurdistan dair. Nav Goran dair, nav hatta partiya Kobrist ise partiye din dajiye. Amra tıkazına ki ve xirab ki. Hükümeta Kurdistan'e ve devlet tıkazı tevbigere. Jaliye din daji peki hükümeta Kurdistan'e dizane ki le piştvan taybeti İran heye o evji sereka problemeke. Jibo ve hükümeta Kurdistan'e
rast naxaze ku îro li hemberî PKK şer bike, naxaze ku şerek derkeve meydane. Lê di encamê da netîce da hikûmeta Kurdistanê mecbur e ku mesela PKK çareser bike. Çünkü mesela PKK çareser neke daviya operasyona devleta Türk neye? Çünkü sedema operasyona devleta Türk sedem eve ku PKK başvura Kurdistan'e. Başvura Kurdistan'e te هرچی قصد کاری زرانه کم یعنی شخوا اگر عمل سر داوین ایریجی بسکرین شخوا وی جاری پککی آهنگک ولاتی سیویل به هاونان آرمانج کرو جماره ولاتی سیویل یوی گوندی بریندار بون یعنی اتخوازم شروعات تلی سر وی که بزانی بم افچواتا یک چشروعات جرتی کرن چه جوره تاوانه که الگوری ناریناتا یعنی آهنگک سیویلان آرمانج کر به هاون جبو PKK sivil, ne sivil, Kürt, ne Kürt, ne mühim. Jibo PKK Armanca ve ku jibo ku teklavye, jibo ku tevlaviye çebike kuştuna bike. Xuye ku erişi peşmerga kır, nikari provaka bike, provokasyona keçeke, tevlaviye keçeke, naha tıkaze erişi sivil bike. Çünkü erişal hemberi rebaze. لهمبری امبنی رادیویا سوریانیا و چاپمنیا تاوایی کردستان مرکزا امبنی رادیویا یا کردستان لدو که سیویلا تقاضی که و مسئله زیادتر گرب که یعنی اگر چون لیورا انتظار نکو اگر لهمبری سیویلا بکه آرمانج و دمه tabii ki tahammül halkı namine. Ve demek halkı yine zedetir zor bir de hükümete ki efendim lahemberi wan şeraki belki be vakt karakin be vakt derkeve meydanı. Yani bu PKK armajna mühim. Yani pardon sivil ne mühim. PKK tıkara herkes ki bu kuje tariha PKK benere hazaran Kürtperver kuştun. Çil Bakur, çil Başur, çil Rojava Kurdistan'ı جبو که نحوجه از روزا کردستانی از بحثا ویتشتی بکن اما گلک بکریه که باش برز یعنی شخوا پرسیارا سره که حتی چی دمه که و پکه دوان کریارن خوده لدیجه هریما کردستانی بردوان بو مترسیه لسر هریما کردستانی بخود درست بکن یا گلک بکریه که حتی که حسابن پلانن دولتن داگرکر لعراق نقدر سر عراق به تبایی یا مثلا تایبتی ایرانه لسر عراق اگر همبری باشور کردستان نقدر لحرم استقرار چه نبه و PKK دروکا هین مزن نکه yani tabii ki vakta darbeka mezin khaliye zaten tuzani nal Türkiye nikare çalakiye ki yapacak nikare tabi gere Rojava Kurdistan eji az bavar nakim ki eğer pişkiriya Amerika rejimi falan ne be lürci ravşavan pır baş be jibo ve eve demeke dombike jibo ve az nikarım vakta ki bedim yani 3 sal 2 sal 5 sal le hatta ki PKK hizmeti devlet akır o berjemendiya devlet aji hasabı devleta planen krej en devleta Irak'e le devleta federaya Kürdistan'a bu bavar takım ki erişe PKK domtkın letibe tişte gringa ve ki yani en beni mijara gringa ve ki demek ki hükümeta Kürdistan'e edin PKK ve rekistindeki biyani ki derfet destevan dahiye Euro vekili Türkiye jitibece ki rekistindeki biyaniye dünya jitizane ki PKK le habuna ve başlığı Kürdistan'a ne revaye ve le Rojava Kürdistan'a ve ki lehemberi PKK ve devlet hukuka devlete ki çip peviste ve ki ve pekvine ve sinor bike her roj bir roj eğer ve sinor bike az bavar takım ki PKK ji derfata ve edin nabakı lehemberi sivil lehemberi peşmerga lehemberi dezgehen Kürdistan'a çalakiye bikar bike. بله جا دیاربکر سیاستمدار کرد ابراهیم کوجلو لگل مبو ایرو میوانی مبول سر به بابته
gelekî spasiyet etkim li ser amadebûna te û li ser şroveyate.